Mwese ndabasuje kandi mbifuza kugira igitondo cyiza. Itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukurikirana ikibazo by'umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ICG rigizwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ryasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ingamba zihuse kandi zifatika mu gukemura ikibazo cy'umutekano wa FDLR. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa 14 z'ukwezi kwa munani 2023, ICG yasabye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwambura intwaro abarwanyi ba FDLR, kubasubiza mu buzima busanzwe no kubinjiza mu nzego zemewe mu rwego rwo kugabanya imwe mu mpamvu z'ingenzi zikomeza guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ICG yavuze ko yakiriye neza amakuru yatangajwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 28 Nyakanga 2023, avuga ko umutwe wa FDLR wemeye kandi ugashyira umukono ku masezerano ajyanye no kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. Nubwo iyo ntambwe yashimwe, ICG yasabye Kinshasa kutagarukira ku masezerano gusa, ahubwo igategura gahunda isobanutse ifite ingengabihe izwi kandi ishobora gukurikiranwa kandi igamije gukemura burundu ikibazo cya FDLR. Uyu muryango wagaragaje ko iyo gahunda igomba gushyirwa mu bikorwa kubahirizwa ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye mu masezerano ya Washington ndetse n'inyandiko ya CONOPS ijyanye no gukura ingabo mu birindiro no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda yashyizweho umukono tariki ya 31 z'ukwezi kwa 2024. ICG yasabye kandi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga ibisobanuro birambuye ku buryo izakemura ikibazo cy'abarwanyi cyangwa abayobozi ba FDLR bakekwaho ibyaha bikomeye. Iri tsinda ryashimangiye ko gahunda yo kwambura abarwanyi intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe igomba kujyana no kurwanya umuco wo kudahana, cyane cyane ku bantu bakekwaho ibyaha bikomeye binyuranye n'amategeko mpuzamahanga. Ubufatanye na MONUSCO, ICG yaragaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukorana bya hafi na MONUSCO kugira ngo ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwamburwa intwaro no gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe rigire ubu buryo bwizewe bwo gukurikiranwa no gushyirwa mu bikorwa. Mu butumwa bwayo, ICG yashimangiye ko gukomeza gukorana cyangwa gukora ibikorwa bya gisirikare bafatanyijemo n'abarwanyi ba FDLR bishobora kuvuguruza ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje mu masezerano y'i Washington. Ibije mu gihe ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ifatanya imikoranire ya hafi na Kinshasa, cyane cyane FDLR, gikomeje kuba kimwe mu kibazo gikomeye bigira ingaruka mu mubano wa hagati ya Kinshasa yewe na Kigali. Akubwiye mpamvu ICG yasabye impande bireba gushyira mu bikorwa ibyo ziyemeje, aho gukomeza ibikorwa bishobora kongera umwuka mubi no gutiza inzira y'amahoro. ICG yavuze ko yiteguye kwakira neza intambwe zose zifatika zaterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa u Rwanda mu kubahiriza ibyo byiyemeje mu nzira y'amahoro. Basabye kandi impande zombi ziri mu masezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha gukomeza kubahiriza ibyo zemeye, zifatanyije n'izindi gahunda z'ubuhuza zirimo iziyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union. ICG kandi yagarutse ku kurindwa kw'abasivili, yibukije ko inzira y'amahoro idashobora gutera imbere mu gihe abaturage bakomeje guhura n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwimurwa ku ngufu, kubuzwa kugera ku mfashanyo cyangwa ibindi bikorwa bihungabanya uburenganzira bwabo. Mu bindi byagarutsweho n'iri tsinda, ICG yashimiye amasezerano yo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FC23, iyita intambwe ikomeye yo kubaka icyizere hagati y'impande zihangaye. ICG yashimiye by'umwihariko uruhare rwa komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare ICRC mu koroshya ihererekanwa ry'abantu barekuwe n'ubutegetsi bwa Kongo bagashyikirizwa FC23. Iri tsinda ryagaragaje ko ibikorwa nk'ibi bishobora gufasha kugabanya umwuka mubi no gushyiraho urufatiro rw'ibiganiro birambye hagati y'impande zombi zifitanye amakimbirane.
ICG yibukije impande zose zifite uruhare mu bibazo by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zigomba kurinda abasivile, kubahiriza amategeko mpuzamahanga, akubahiriza imyanzuro y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye no kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu. Yanasabye impande zose kugabanya ibikorwa n'imvugo bishobora kongera umwuka mubi, cyane cyane mu gihe ibiganiro bya Washington na Doha bikomeje gushakirwa umusaruro wa politike ushobora kuzana amahoro arambye. Mu gusoza ubutumwa bwayo, ICG yasabye impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara no kohereza ibikorwa by'imiryango itanga ubutabazi. Yavuze ko ari ngombwa imfashanyo zikomeza kugera ku baturage bagizweho ingaruka n'imirwano, cyane cyane abimuwe mu byo n'abasigaye mu bice bikorerwamo imirwano. Ubutumwa bwa ICG bushyira igitutu kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Perezida Tshisekedi cyo guhindura ibyo yiyemeje mu masezerano bikaba ibikorwa bifatika, cyane cyane ku kibazo cya FDLR. Mu gihe inzira z'ibiganiro Washington na Doha zigikomeje, ikibazo cy'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izashyira mu bikorwa ibyo yemeye, uko izakemura ikibazo cy'abarwanyi ba FDLR ndetse n'uko izarinda abasivile biracyari mu by'ingenzi bizagena niba inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yatanga umusaruro kandi yewe uhamye. Tukiraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko amakuru amuashya akomeje kugaragaza ko uwitwa Eric Prince washinze sosiyete y'abacancuro ya Vectus Global ndetse akanaba uwashinze Blackwater ari mu bahawe inshingano zo gutegura ibikorwa bishya bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha iki gihugu kwisubiza ibice cyambuwe na AFC-M23. Ni nyuma y'uruzinduko aheruka kugira i Kinshasa, aho yitabiriye inama yayobowe na Perezida Felix Tshisekedi. Ni inama yanitabiriwe n'abasirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bayobozi bo muri Perezidanse ndetse n'abagare Uburundi. Amakuru mashya avuga ko nyuma y'iyo nama yabereye muri site de l'Ouest Presidente ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Prince n'abantu be baba bari gutegura igitero gishya gishobora gutangira mu mujyi wa Uvira mu minsi iri imbere. Amakuru avuga ko kuri ubu abacancuro bo muri sosiyete ya Vectus Global bari kugaragara muri Uvira, by'umwihariko mu gace ka Nyamanda Marikius ku muhanda uzwi nka Plage d'Or. Amakuru mashya avuga ko operasiyo nshya ziri gutegurwa zifite intego zo gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza Minembwe n'utundi duce two mu misozi miremire ndetse no gukumira ko AFC-M23 yakomeza kwagura ibikorwa byayo igana mu bindi bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umujyi wa Kremeni. Eric Prince si mushya muri Kivu y'Amajyepfo, kuko avugwaho kuba yarigeze kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare hafi ya Uvira. Muri Gashyantare 2023, Reuters yatangaje ko Prince yohereje abacancuro be n'ibikoresho birimo za drone mu rwego rwo gufasha FARDC mu bikorwa byo kurinda Uvira, hanyuma yuko AFC-M23 yari yavuye muri uwo mujyi. Africa Intelligence nayo yari yatangaje ko abantu ba Prince bari mu mirongo y'imbere hamwe n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo ya Critical Threat Project ivuga ko sosiyete ya Vectus Global ya Eric Prince yajyanye amasezerano na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'uko ibikorwa byayo byaguka bikagera ku gufasha ingabo za FARDC mu burasirazuba. Raporo ivuga ko abantu bakorana na Prince ndetse n'abajyanama b'abanyayisiraheli bagiye bagaragara mu bikorwa byo gufasha FARDC mu bice by'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Eric Prince yahawe umukoro wo gutangiza ibikorwa byo kwisubiza ibice Kinshasa yambuwe, mu gihe amakuru dukesha Bwiza avuga ko mu ijoro ryo kuwa 12 rishyira kuwa 13 Kanama umubare munini w'ingabo z'u Burundi FDNB wambutse umupaka wa Kimvira ugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo koherezwa muri biriya bikorwa. Imboni za Bwiza
zavuze ko izo ngabo zerekeje mu byerekezo bya Baraka na Kamanyora, ndetse hari n'ibikoresho bya gisirikare biremereye byajyanwaga muri ibyo bice. Ibyo byabaye nyuma y'uruzinduko rw'ibanga umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagiriye i Kinshasa kuwa 6 Kanama 2023. Ngira ngo murabyibuka ko neza ko ubwo uyu Niyongabo nyine uyu mugaba w'ingabo za Uganda ubwo nako z'u Burundi ubwo yagiraga uruzinduko hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yari ifite impungenge rwose, nako abasirikare bari barimo bo bari bafite impungenge bavuga bati rero kuri ubu ngo ntabwo tuzaguma hano, ariko ubwo kuba uriya mugaba w'ingabo zabo yaragiyeyo kenshi byatumye baganiriza nyine nabo bemera kuba bakomeza kuba barwana. U Rwanda rwitabira inama ya 33 isanzwe ya East African Standby Force ESF yabereye i Kampala muri Uganda kuwa 14 Kanama 2023, igamije kurebera hamwe uko ibihugu byo mu karere byakomeza ubufatanye mu by'umutekano no kongera ubushobozi by'uyu mutwe w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. Iyi nama yatangiye kuwa 10 Kanama 2023 aho hateranaga itsinda ry'impuguke ikurikirwa n'inama y'abakuru b'ingabo CDF yabaye kuwa 13 Kanama. Mbere y'inama rusange yo kuwa 14 Kanama, intumwa z'u Rwanda zari ziyobowe na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Muziramunda wari kumwe na Major General Vincent Nyakarundi wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ndetse na Bernard Makuza uyobora akanama k'abakuru b'inararibonye muri ESF. Iyi nama yahuje impuguke n'abayobozi bakuru bashinzwe umutekano mu bihugu 9 bigize ESF aribyo u Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Somalia, Sudani yewe na Uganda. Abitabiriye nk'uko Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda yabitangaje baganiriye ku bufatanye mu by'ingabo n'umutekano mu karere, kongera ubushobozi bwo kwitegura no gukora mu bikorwa bya gisirikare, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ryo mu rwego rw'umutekano, gushaka no gukusanya amikoro ndetse no gukomeza ubushobozi bw'imari bwa ESF. Inama yabereye i Kampala ibaye mu gihe umutekano wo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ukomeje kwitabwaho cyane, by'umwihariko kubera ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'ako karere. Kandi muri iyi nama niho umuyobozi mukuru w'iyi nama Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye ko ingabo z'u Rwanda n'iz'u Burundi ngo zigomba kuba zarenga ku makimbirane ya politike, ubundi nyine zo zikaba zaba ingabo. Reka nambuke njye mu Burundi, ariko ndibona agenda nanasoza maze mbabwire ko kuri ubu impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi ya Busuma rwose abantu bakomeje kwibaza ngo bizaherera he, ibyizi mpunzi byo bizaherera he. Izo mpunzi zigera ku bihumbi 50 iyo zibonye umutegetsi nta kindi zimubwira atari uko zifuza gusubira iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buno nyene, ariko umugambi wazo yo kuzitahukana ngo warakwamye. Bati nimwongereze igitigiri c'imodoka dutaye iwacu. Iki ni igisibo umwe mu bagore bahungiye muri iyo nkambi yabashikirije kuwa 5 igihe bagenwaga n'abategetsi batandukanye harimwo n'abaserukira ibihugu byabo byo muri Afurika mu Burundi. Uwo mugore avuga ko mu buzima babayemwo ari bubi cane, mu gihe yemeza ko n'udufaranga two kwikenura baronka ari nicanikize. Ati baduha ibihumbi 13 vy'amarundi gusa ku kwezi, nayo nyene aza yatevye. Reba umwana wanje ararwaye, ndamujana heke mukumvura ndamuha ikinini cya paracetamol gusa. Urugero abaserukira ibihugu vya Afrika bifise icicaro mu Burundi bageze mw'inkambi ya Busuma kuwa 5 rwari rufise intumbero yo kugera intege zo ku mpunzi no kuzishigikira. Baje bitwaje n'imfashanyo
y'ifungurwa Henry Wambuma aserukiye Kenya mu Burundi niwe yavuze mu izina ryabo. Twaje ngaha kugira dufate mu mugongo bene wacu bavuye muri Kongo bari ngaha akubera intambara ikibandanya iwabo. Twaje kandi kubabwira ko twifatanyije nabo mugume harimo. Yongeye ati twaje tubazaniye n'imfashanyo twashoboye kugeranya n'abaserukira ibihugu byabo byo muri Afurika bifise ibyicaro mu Burundi. Imfashanyo idashemeye n'ubukene by'ubwo. Inkambi ya Busumu iherereye mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'Uburundi. Benshi bayirimwo n'abahunze intambara zikomeye zabaye mu mpera z'umwaka wa 2025 mu bice binini ahanini vya Ruvungi na Shenje imbere yuko igisagara aca Uvira gifatwa na M23 ikaza kukivamwo mu nyuma. Impunzi ziyirimwo zivuga ko ubuzima bwifashe nabi rwose, ni mu gihe zemeza ko imfashanyo nyene iboneka inyuruzwa. Umwe mu bagabo bahaba yabwiye BBC Gahuza Miryango ati niyo imfashanyo zije nizishikira impunzi, abajejwe inkambi nibo baca bacika impunzi bakazigabura hagati yabo hamwe n'imiryango yabo. Yemwe reka nsoze uyu munsi naje ninze rwose nagize gutya. Gusa reka mbabwire ko François Kanimba wabaye guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda yahishuye ko kuvugurura isoko ry'ivunjisha ry'amafaranga byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yajyanye na Kipi Media 24 kivuga ku buzima bwe uko yabaye umuyobozi ndetse n'ibyemezo bikomeye yagiye afata byazanye impinduka mu iterambere ry'igihugu. Kanimba yinjiye muri banki mu nkuru 2020 aho yari guverineri wungirije mu gihe 2002 yagizwe guverineri wayo ngo yagizwe guverineri mukuru. Nyamuna reka nsoze uyu munsi ntabwo byadukundiye ko tuba twaza tukareba amakuru menshi cyane. Ndabashimiye cyane mwese tujyanye kuri uyu munota. Gusa niba ari ubwa mbere nyamuneka kugeza no kora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategura abijye bikugeraho buri kanya. Nitwa Sali Asadi, mwese ndabashimiye mbifurije kugira umunsi mwiza.